burambuye amakuru ari buze kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi. Mu Rwanda ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cyatangaje ko u Rwanda rurimo kwiga uburyo abantu bajya bipima COVID-19 hifashishije amacandwe cyangwa ibimyira mu rwego rwo kunganira uburyo busanzweho bwo guseseka akantu kameze nk'agati mu mazuru cyangwa se mu muhogo. Turaza kubabwira kandi ko mu urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruvuga ko rwafunze abantu 6 bakurikiranyweho gusagarira umucamanza ndetse no kuvogera inyubako y'urukiko rw'ibanze rwa Kamembe mu karere ka Rusizi mu ntara y'Uburengerazuba, byakozwe mu mpera z'icyumweru gishize. Hanze y'u Rwanda turaza kubabwira ko inama y'abaminisitiri muri Algeria yemeje ko guhera muri Nzeri muri uyu mwaka muri iki gihugu hazatangira gukorerwa inkingo za COVID-19 zavumburiwe mu Bushinwa ndetse no mu Burusiya. Turaza kugaruka ku mateka mu makuru yacu ya Kit Radio ya buri wa kabiri. Uyu munsi turasubira mu buvanganzo tubagezeho inkomoko y'umugani uvuga ngo agakurikiwe n'abagabo ntikabasiga. Bahe kazi muri aya makuru mugiye kugezwaho nanjye Charles Ruzindana ku buryo burambuye ni mu kanya. Reka nongere mbahe kaze muri aya makuru ku buryo burambuye. Ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC cyatangaje ko u Rwanda rurimo kwiga uburyo abantu bajya bipima COVID-19 hifashishijwe amacandwe cyangwa ibimyira mu rwego rwo kunganira uburyo busanzweho bwo guseseka akantu mu mazuru cyangwa mu muhogo. Ibi byatangajwe n'umuyobozi mukuru wa RBC Dr Sabin Nsanzimana, abo yavuze ko ubu buryo buhendutse kandi buzatanga igisubizo nyuma y'igihe gito. Simo Kamuzinzi. Gupima COVID-19 byatangiye gukorwa hifashishijwe gufata ibipimo bitanga ibisubizo bicukumbuye bizwi nka polymerase chain reaction PCR mu magambo ahinnye, hagashira iminsi cyangwa amasaha menshi kugira ngo bibashe kugaragaza niba umuntu yaranduye cyangwa ataranduye iyo virusi. Dr Nsanzimana, umuyobozi mukuru wa RBC, avuga ko uburyo bwo gufata ibipimo bya COVID-19 burimo kugenda buhindagurika byihuse kuko ubu bigeze aho gufata ibipimo bitanga ibisubizo mu gihe kitarenze iminota 15 bizwi nka Rapid Diagnostic Test RDT mu magambo ahinnye. Ubu buryo bwombi hari ababunenga ko bubangamye kandi buhenze cyane kuko ikiguzi cya PCR ari amadolari ya Amerika 50 cyangwa amanyarwanda 50,000. Gupima RDT nabyo bikaba bitwara amafaranga y'u Rwanda 10,000. Umuyobozi mukuru wa RBC avuga ko u Rwanda ruri mu biganiro n'abakora ibikoresho bipima COVID-19 bizahabwa abantu mu minsi ya vuba atavuze igihe, bakazajya bamenya uko bahagaze mu gihe cyihuse kandi bitabahenze. Dr Nsanzimana yanditse agira ati, turi gusuzuma uburyo bwo kwipima COVID-19 bwazanwa mu Rwanda kunganira ubusanzwe. Mu buri gukorerwaho isuzuma hari n'ubukoresha amacandwe n'ubufata ibipimo mu mazuru. Ikinyamakuru Proceedings of the National Academy of Sciences cyandikirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyakoze ubushakashatsi bugaragaza ko iki gipimo cyitwa Low Cost Electromechanical Advanced Diagnostic LEAD mu magambo ahinnye gitanga ibisubizo nyuma y'iminota 6 n'amasegonda 30, kikaba gifite ikiguzi cy'idolari 1.5 cyangwa amafaranga y'u Rwanda atarenze 1,500. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko hagati aho ikomeje gahunda yo gupima COVID-19 hakoreshejwe uburyo busanzwe. Simo Kamuzinzi, Kit Radio, i Kigali. Reka ngushimire cyane Simo Kamuzinzi. Mu yandi makuru, urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwafunze abantu 6 bakurikiranyweho gusagarira umucamanza ndetse no kuvogera inyubako y'urukiko rw'ibanze rwa Kamembe. Byabaye tariki ya 9 Nyakanga 2021. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yavuze ko abantu bakurikiranyweho icyaha cyo kugirira urugomo umuyobozi mu nzego za leta. Yibutsa abaturage ko kuvogera urukiko cyangwa kugirira urugomo umucamanza ari icyaha, bityo ko mu gihe batishimiye icyemezo cyafashwe ku rubanza runaka baba bakwiye kwisunga amategeko. Tariki ya 13 Nyakanga RIB yafunze abantu 6, akaba ari Mukamana Janine, Tuyishime Alphonsine, Niyonsenga Mediatrice, Nyirabakiza Beatrice, Uwamaho Fortune, Bakundamahoro Chance. Abantu kore 6 bakurikiranyweho icyaha cyo kugira urugomo abayobozi mu nzego za leta, icyaha giteganywa n'ingingo ya 234 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Iki cyaha bakaba baragikoze tariki ya 9 Nyakanga ubwo
basagariraga umucamanza kubera icyemezo yari yafashe ku rubanza rwari rwaregeye urukiko rw'ibanze rwa Kamembe. Iki cyaha baramutse bagihamijwe n'urukiko bahabwa igihano kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarengeje imyaka 5. Kuvuga ko utazi itegeko si urwitwazo rwo kudahanwa. Hari inzira ziteganywa n'amategeko zikurikizwa iyo hari umuntu utanyuzwe n'icyemezo cyafashwe n'urukiko. Inzira zo kugirira urugomo uwafashe icyemezo runaka ntaho giteganywa n'amategeko mu Rwanda, ndetse nta nubwo byemewe no kuvogera inyubako z'urukiko. Amategeko agomba kubahirizwa, abantu bagomba kwiga kujya baca inzira nzima igihe cyose hari icyemezo cyafashwe n'umuyobozi umuntu runaka atishimiye. Nicyo amategeko aberaho. RIB iratanga ubutumwa yibutsa abantu bose ko kuvogera urukiko cyangwa kugirira urugomo urwo ari rwo rwose ku mucamanza cyangwa undi muyobozi uwo ari we wese mu gihe akora umurimo ashinzwe cyangwa ari wo biturutseho ko ari icyaha gihanwa n'amategeko. RIB iributsa ko iyo utishimiye imyanzuro runaka y'urukiko habaho kujurira nk'uko amategeko abiteganya. Aba bantu bose bafashwe bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kamembe mu gihe iperereza rikomeje kugira ngo dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Mu ntara y'Amajyepfo, umuyobozi w'ishami rishinzwe uburezi mu karere ka Muhanga Habyarimana Daniel avuga ko abana batakoze ikizamini gisoza umwaka w'amashuri abanza ku munsi wa mbere w'ibizamini kubera impamvu zitandukanye bemerewe kuza gukora ibizamini bikurikiyeho kuri uyu munsi wa kabiri. Abana basaga 110 babarirwa ku ijanisha rya 2% nibo basibye ikizamini cy'umunsi wa mbere, hakaba haramenyekanye 2 basibye kubera uburwayi. Hagakekwa ko hari n'abandi bimukiye mu tundi turere bakaba ariho bashobora kuba barakoreye ibizamini. Ephraim Murindabigwi niwe waduteguriye inkuru ku buryo burambuye. Umuyobozi w'ishami rishinzwe uburezi mu karere ka Muhanga Habyarimana Daniel avuga ko abanyeshuri basaga 82,000 byari biteganyijwe gukora ikizamini cya leta gisoza amashuri abanza 2020-2021 bitabiriye ku gipimo cya 98%. Abana 3 bari barwaye icyorezo cya COVID-19 bitabiriye ikizamini ku munsi wa mbere kandi baritabiriye ku munsi wa kabiri w'ibizamini. Kugeza ubu nta munyeshuri wundi uragaragaraho COVID ku munsi wa kabiri w'ikizamini. Kugeza ubu rero amahire nta uretse abo bana 3 bari dufite ejo kandi n'ubu bakomeje gukora nabwo hubahirizwa ubwirinzi. Kugeza ubu nta yindi case ya COVID turagira. Kugeza mu masaha ya saa 6 kuri wa 13 Nyakanga 2021 hari hatarakusanywa imibare ntakuka yabitabiriye ku munsi wa kabiri ikizamini, ariko Habyarimana yabwiye KT Radio ko abana bakoze ibizamini nta zindi mpinduka zigaragara usibye nk'abashobora kuba bataritabiriye ku munsi wa mbere bakiriwe ku munsi wa kabiri. Umunyeshuri ayo mahirwe aba yafite gukora ikizamini ndetse n'utabashije gukora ikizamini ku munsi wa mbere ariko kandi ku munsi wa kabiri akaboneka, ko dukomeza kureba impamvu uwo nawe amahirwe arahabwa akaza agakora ikizamini. Cyabanje urabyumva kiba cyarakozwe kizwi abana barakimenye, ntabwo uje ataragikoze agikora ahubwo akomerezaho akubahiriza amabwiriza agenga ikizamini gitahiwe hanyuma agakora ikizamini gikurikiyeho. Habyarimana avuga ko nta mwana mushya wagaragaweho n'icyorezo cya COVID-19 yaba ku munsi wa mbere w'ibizamini n'umunsi wa kabiri kugeza saa 7 z'amanywa. Naho ku kijyanye n'umwana wari wanze kuza gukora ibizamini akazanwa n'ubuyobozi ngo yamenyereye ari gukorana n'abandi nta kibazo. Icyo gihe rero umwana burya yagezemo arabikunda kandi nawe mu by'ukuri ababonye motivation akabona ko atari gukora wenyine, gukorana na bagenzi be nta ngaruka rero yagize, yatangiye kubikunda, yagiye mu murongo. Ikizamini cya kabiri yagikoze, ubwo ndavuga ikizamini cya gatatu cyo ku munsi wa kabiri ndetse n'ibindi 2 basigaje azabikurikirana bikore. Asaba ababyeyi gukomeza kuba hafi y'abana muri iki gihe hari gukorwa ibizamini hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19, bakabaha ibikenewe byose kugira ngo bakore bisanzuye. Biteganyijwe ko ibizamini bisoza amashuri abanza umwaka wa 2020-2021 bisozwa kuri wa 14 Nyakanga 2021. Mu gihugu hose akaba hari gukora abana basaga 200,000. Ephraim Murindabigwi, KT Radio Imuhanga. Urakoze cyane Ephraim. Turacyari mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyamagabe, aho hari abafundi ndetse n'abagede bavuga ko bagiye bakorana na ba rwiyemezamirimo batangiye imirimo ntibayirangize, bamara kugenda bakabura ubishyura, imyaka ikaba ibaye myinshi batarishyurwa. Nko mu murenge wa Mushubi muri aka karere hari abagera ku bantu 55 bubatse ibyumba by'amashuri ku ishuri ribanza rya Nyagisumo
binubira ko hashize imyaka 13 batarishyurwa ndetse n'icyizere cyo kwishyurizwa n'ibiro by'umukuru w'igihugu kikaba kimaze imyaka 2 ntacyo kiratanga. Inkuru irambuye twayiteguriwe na Marie Claire Joyeuse. Nk'uko bisobanurwa n'umwe mu bubatse ku ishuri rya Nyagisumo mu murenge wa Mushubi, uvuga ko yambuwe amafaranga abarirwa mu 200,000 ngo bakoranye na rwiyemezamirimo witwa Noheli Mbonabucya wari ufite kampani yitwa Irwa Brico, aza kugenda atarangije imirimo ariko atanabishyuye. Akimara guta imirimo ngo bahise bagaragariza ubuyobozi bw'akarere ka Nyamagabe ko agiye atabishyuye kandi ko muri rusange yaba arimo miliyoni 2,152 n'amafaranga 450. Icyo gihe bifuzaga gufashwa kwishyurwa bikiri mu maguru mashya nk'uko bivugwa na Domitien Bizimana wari kapita mu mirimo yo kubaka ariya mashuri. Mbere y'uko bashyira rwiyemezamirimo wa kabiri urangiza imirimo twabese tubishyikiriza akarere, noneho rwiyemezamirimo wa kabiri atangiye imirimo batwishyuye, habaho kumuhuza n'akarere nawe akemera ideni ariko ntagira ate ntasi. Hanyuma ahubwo akitwaza ko hari amafaranga akarere kaba kamufitiye, je niko yambwiraga, birangira rero dukujeho gutyo. Ubwo Perezida Kagame yagenderaga akarere ka Nyamagabe mu kwezi kwa Gashyantare 2019 bamugejeje ikibazo cy'umwenda mu nyandiko, hanyuma mu kubikurikirana baza kubwirwa ko ikibazo kigiye gukemuka ariko na n'ubu amaso yaheze mu kirere. Muri Presidence twari twarabandikiye naho nuriya muhungu aza kujyayo, ahageze nabo bahamagara ku karere baduha icyo gihe iminsi 7, nyuma y'iminsi 7 hashize imyaka irenga 3. Ku rundi ruhande ariko rwiyemezamirimo Mbonabucya avuga ko n'amafaranga arimo bari abantu, akanavuga ko atumva impamvu bibutse kumwishyuza batinze. Ko ngewe abona ari narakoresheje nabakoresheje chantier sinyirangize nkananiranwa n'akarere tukayisesa bikaza kuvaho bikava muri 2009 bikarinda bigera muri 13. Nzi ko kesi yarangiye bakampamagara kuvuga ngo hari abaturage bari kurekarama ko batahembwe. Numva icyo kibazo nakijyamo gute. Umurenge wa Tare naho ho mu karere ka Nyamagabe ho harabubatse sare muri 2013 binubira ko kampani Cotrapege ya Jean Marie Vianney Maniraguha yabahezemo miliyoni 216. Mu murenge wa Kaduha naho harabubatse ubwiherero n'igikoni ku ishuri ribanza rya Bamba mu mwaka ushize 2020. Bavuga ko rwiyemezamirimo bakoranye nawe yataye imirimo atayirangije, hanyuma bakoranye n'uwaje kurangiza imirimo bagahembwa n'ubuyobozi bw'umurenge, nabo bakaba n'ubwo bagitegereje. Umuyobozi w'akarere ka Nyamagabe Bonaventure w'Amahoro avuga ko abubatse mu mwaka ushize bakaba batarishyurwa, bo baza kubikurikirana bakabona amafaranga yabo vuba. Icyakora bari abambuwe na ba rwiyemezamirimo muri 2008 no muri 2013, ibyabo ngo biracyakurikiranwa, uretse ko anavuga ko icyaruta ari uko abambuwe bakwitabaza inkiko. Urumva ikibazo cyabaye muri 2008 amashuri yarubatswe, Mineduc isaba ko uturere twose tugaragaza imyenda ijyanye n'amashuri yabihari. Iyo myenda iragaragazwa kandi irishyurwa. Ubu rero kuba turi muri 2021 umuntu akazana umwenda wo muri 2008 ngo ntiyishyuwe, urumva ko ari ikibazo cyo kuvuga ngo leta gikemuka ako kanya. Hano ntagaragaza ko afite kampani yakoreraga, iyo kampani yakoreraga atayireze. Ku rundi ruhande ariko nk'abambuwe na rwiyemezamirimo Noheli bibaza impamvu ubuyobozi bw'akarere buri kubasaba kugana inkiko ngubu nyamara atari ko bari bababwiye mbere. Turajya mu rukiko, akarere karatwijeje ko kagiye kudufasha bigakemuka. Ikindi kibazo iyo batubwira mbere y'igihe yuko tugomba kugana inkiko tuba twarabikoze. Naho yemereje kujya mu nkiko kandi ngo babwiye ko bagomba gushaka amasezerano akarere kagiranye na rwiyemezamirimo ariko babuzuye abaha. Marie Claire Joyeuse, KT Radio mu karere ka Nyamagabe. Twicaye ku mvuzo kwa Mirenge ku Ntenyo turakurikirana ibiganiro bya KT Radio. Bahikaze no makuru avugwa hanze y'u Rwanda. Inama y'abaminisitiri mu gihugu cya Nigeria yemeje ko guhera muri Nzeri muri uyu mwaka iki gihugu kizatangira gukora inkingo za COVID-19 zavumburiwe mu Bushinwa ndetse no mu Burusiya. Inkingo zizatangira gukorwa ni Sputnik rwakorewe mu gihugu cy'u Burusiya ndetse na Sinovac rwakorewe mu Bushinwa. BBC dukesha inkuru yatangaje ko inzobere z'Abashinwa zizagera muri Algeria mu mpera z'uku kwezi gutegura kugira ngo muri Nzeri imirimo yo gutangira gukora inkingo izatangire. Sosiyete ikora imiti yo muri Algeria Saidal ni imwe mu zizemererwa gukora izo nkingo, ikazajya ikora doze miliyoni 2.5 mu gihe kingana n'ukwezi. Reka noneho mbere yuko tuzoza aya makuru tubagezeho mu gice cy'amateka mu makuru yacu ya buri wa kabiri. Uyu munsi tukaba tugiye kubagezaho inkomoko y'umugani uvuga ngo agakurikiwe n'abagabo ntikabasiga. Mu
gice cy'amateka kuri uyu wa kabiri, reka twongere dusubire mu buvanganzo turebere hamwe inkomoko y'umugani agakurikiwe n'abagabo ntikabasiga. Uyu mugani abanyarwanda bawuca iyo bitimbiye cyangwa bitumye umugambi urimo ingorane, nibwo bagira bati agakurikiwe n'abagabo ntikabasiga. Wakomotse kuri Nyirarunyonga, igishegabo cy'umusingakazi cyari gituye ku rugarika rwa Kigese na Bibirizi mu Rukoma, ubu ni mu gice cy'akarere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo. Rimwe abahigi babyukije imbogo Ikigese mu nkuka ya Nyabarongo, izamuka uwo musozi irawurenga ifata Mibirizi, abahigi bayamagirira batabaza abahinzi n'abashumba bo muri ako kagari. Irenga Mibirizi ifata Rugarika, abahigi bayihomereye. Abanyarugarika bayibonye bavuza induru, bahururana amacumu n'imiheto, bayirukana Rugarika yose irayirenga isingira amagu. Abaho bayitanga imbere imanuka igana mu kadasaya ka Ngoma. Ubwo abagore n'abana bari bavuye mu ngo bajya ahagaragara bagira ngo bayirebe, kuko abenshi bari batarayibona, abo bagore na Nyirarunyonga akababamo. Nuko abagore batangiye gutangarira ukuntu imboga ari igikoko giteye ubwoba kandi gifite imbaraga. Nyirarunyonga arababwira ati muratangazwa n'uko iriya mboga ingana n'uburyo iteye ubwoba. Bati none se uruzi ko idateye ubwoba koko? Uretse ko bari abagabo bayirukana ari abasazi, ubundi kiriya kintu cyakwicwa n'iki? Nyirarunyonga arabaseka ati abagore muri abapfu, aho gutangara ahubwo nimujye kwanika amasaka musya imitsima, muze kubona icyo murisha inyama. Uko nabibonye barayica nta shiti. Abandi bagore bati ahubwo dufite ubwoba ko twicira abagabo ikabatsemba, none wowe uti nimusye mubone icyo murisha inyama zayo. Nyirarunyonga ati yewe noneho mubana n'abagabo mutabazi, agakurikiwe n'abagabo ntikabasiga. Barayica mba nambuye abakuru b'i Rwanda, ndarahiye ngaho namwe nimurahire maze dutege. Mu gihe bakiri muri izo mpaka, bumva amahembe aravuze abikira ishyamba ko inyamaswa imaze kugwa. Mu mugenzo wa gihigi, iyo bagushaga inyamaswa nini bagitangira umuhigo, bavuzaga amahembe akanya gato bakabyita kubikira ishyamba, ngo ni ukubika iyo nyamaswa bishe kugira ngo ishyamba ryayibyaye ribimenye. Ubwo bajyaga impaka, Nyirarunyonga bemeza ko nta kinanira abagabo, abandi nabo bafite impungenge z'uko abagabo babo batari bugaruke bose kubera icyo gikoko giteye ubwoba. Bumvise ihembe ribika iyo mbogo rivuze. Nyirarunyonga ati iryo hembe ntimuzi icyaryo? Abandi bati twakimenye, wavuze ukuri. Bava ku mpaka. Abayibonye bayihishaga itarabarabukwa bakajya mu bico, yabatungukaho bakayivutagura imyambi, yafata ku wundi musozi bakayigenza batyo. Imaze kugera hagati ya Kiboga na Ngoma ho ku mayaga iraremba, irindira mu gihuru, barayihasanga barayihuhura, barabaga bagabana inyama. Icyakora muri icyo gihe cyo hambere nta wabanzwe washoboraga kurya imbogo, kuko ngo ariyo yishe Ryangombe. Ubwo rero abaryaga inyama zayo ni abatari babandwa bitwaga inzigo. Nuko bitinze abahigi n'abari bayikurikiye barahinguka n'ibinyama byinshi, buri muntu yikoreye, kuko n'uwaziraga kuzirya yazizaniraga imbwa n'abana. Abagabo batekerereza abagore ubugeni bakoresheje kugira ngo bashobore kuyica, abagore nabo baterurira abagabo babo uko Nyirarunyonga yahamije ko bari buyice, ababwira ngo nibasye, agakurikiwe n'abagabo ntikabasiga. Iryo jambo rero rya Nyirarunyonga ryamamara ubwo, riba umugani wemeza ko abagabo bahawe uruhare rw'ubushobozi bukomeye imbere y'abagore, ko icyo bitimbiye bashyirwa bagishyikiriye. Ngayo nguko iby'imvugo agakurikiwe n'abagabo ntikabasiga. Uyu ni umusozo w'aya makuru, mbashimira mwebwe twabanye muri iyi gahunda, nkanashimira abanyamakuru bose bagize uruhare mu gutegura aya makuru. Nitwa Charles Ruzindana, ndabifuriza gukomeza kugira umugoroba mwiza.